intambara yamaze gufata indi shusho byeruye, noneho intambara yamaze gutangira bikomeye cyane. Ibi ngibi ni nyuma y'uko M23 iri kuraswaho bihambaye cyane, ndetse bayirasiye n'indege mu kanya gashize. Bivugwa ko ibyo byose biri gukorwa none na za drone ziri gukoreshwa n'ababirigi bamaze kugera muri kino gihugu cya Kongo. Twababwiye bagera kuri 500 bari kuyobora ziriya drone zitwara ibisasu zirasa kubi cyane, indege za Sukhoi n'ibindi, ndetse n'ibifaru bamanukanye. Gusa ibyo turabireba mu kanya. Ikindi kintu ngo gihari nuko leta ya Kongo iri inyumwa n'ububirigi, cyangwa se ububirigi bwamaze kuyereka ko ikintu kigomba kuba ari uko bagiye kurwanya M23 ngo bakayikura aho yari iri. Ariko by'umwihariko ngo ububirigi bukaba bwarabanje kubizeza inkunga yose ishoboka no kongera gusaba abahoze bafasha Kongo, cyangwa se abo twakwita nk'abantu bajya batega amatwi Kongo babasha kuyumva, ko bose bagaruka mu kibuga bakagaruka ku butaka bwa Kongo kugira ngo intambara ibashe gukomeza neza, bose bafatanye barwanye M23. bo banavuga ko ngo ifatanije n'u Rwanda bayambure Kongo yose. Hashize iminsi ibiri mubonye uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga Kayumba Wagner wa Kongo, uriya madamu Wagner mwaramubonye yari yagiye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru zanditswe bivuga ngo Kayumba Wagner yagiye i Burundi, yahuye na Evariste Ndayishimiye, byaragaragaye twarabonye bari kumwe, ariko ntabwo bigeze batangaza ngo yari yaje kubwira iki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Byavugwaga ko ngo Kayumba Wagner yarazaniye ubutumwa buvuye kwa perezida Tshisekedi bw'ibanga, ntabwo ari ubutumwa batangaje mu itangazamakuru. Tshisekedi yari yatumye Wagner ngaze abwire Sebarundi ibi n'ibi cyangwa ibi n'ibi. Oya, baraje barahura, amuhereza ubutumwa yari avanye kwa Felix Tshisekedi, baranaganira. Gusa hakaba hari amakuru avuga ko ngo ababirigi bari babwiye Kongo ko bagomba kwiyegereza Uburundi cyane, bakavugana n'Uburundi nabwo ubwabwo bamaze kuvugana n'ababirigi kugira ngo Uburundi bwongere ingabo, kino kibazo cya Kongo bakijyemo neza no kurushaho, bakomeze bafashe Kongo mu rwego rwo kugira ngo n'umubirigi none habizemo bakomeze bafatanye kuko yamaze kuhagera. Urugamba nyine rw'urugamba, Abarundi bongere ngo abasirikare muri Kongo. Ibyo ni bivuga ku ruhande byari byazanye Wagner guhura na perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba n'andi makuru avuga ko ngo ubwo butumwa bwari buzanywe na Wagner, uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, ngo guhura na Evariste Ndayishimiye, ahubwo yaraje kugira ngo nanone ngo banaganire ku byerekeranye n'imishahara igomba gukomeza guhabwa, cyangwa se igomba kwishyurwa abasirikare b'u Burundi bakomeje kurwana muri Kongo. Ibyo nabyo ngo babiganirire hamwe mu rwego rwo kugira ngo bamotive Abarundi, urugamba barukomeze, noneho bahagurukire rimwe, cyane ko n'umubirigi noneho ngo ari muri Kongo bidasubirwaho. Kumva Kongo tayari yari imaze kwiyegereza noneho neza u Burundi, bamaze gupanga indi mikoranire isa nk'itari isanzwe, kuko ubutumwa baganiriye bwagizwe ibanga. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga akimara kuva i Burundi, uyu Kayumba Wagner akimara kuva i Burundi, amaze kuvugana n'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye Sebarundi perezida, yahise yerekeza muri Tanzania ku munsi w'ejo. Yahise yerekeza muri Tanzania, aho yahise ajya guhura noneho by'umwihariko ahita ajya guhura n'uyu perezida w'u Burundi, perezida wa Tanzania mu mbabarire, yaravuye guhura perezida w'u Burundi, ahita ajya guhura noneho na perezida wa Tanzania. Ibinyamakuru byo muri Tanzania nabyo iyo urebye ukuntu byanditse inkuru, byayanditse nk'uko n'ibitangazamakuru by'i Burundi byari byayanditse, n'ibyo Burundi byavugaga ko ubutumwa bwari buzanye Wagner i Burundi bwari ubutumwa budasanzwe buvuye kuri Tshisekedi yarazaniye perezida w'u Burundi. Nanone akigera muri Tanzania, ibitangazamakuru byo muri Tanzania nabyo byanditse inkuru nk'izo bivuga ngo perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania Samia Suluhu Hassan yahuye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayumba Wagner, aho bahuriye muri State House ya Dar es Salaam. Ndetse ibitangazamakuru bikomeza bivuga ngo amakuru dukura muri State House, cyangwa se amakuru nyine presidence, ngo amakuru avuga ko ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Wagner yari yazanye ubutumwa budasanzwe buvuye muri Kongo kuri perezida Felix Tshisekedi, abuzaniye perezida wa Tanzania Samia Suluhu. Ibitangazamakuru bikomeza bivuga ngo nta yandi makuru bashatse gushyira hanze, kuko impande zombi ayo makuru zayagize ibanga. Kubera iki? Icyo kintu uri kumva ko ibyo bintu bihura. Tshisekedi yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga agiye kwa Sebarundi, amuhaye ngo ubutumwa, baganiriye ku butumwa buvuye kuri Tshisekedi bwagizwe ibanga. Ahise yongera ava yagiye guhura na perezida wa Tanzania, nawe ibitangazamakuru ngo ibyo Tshisekedi yoherereje, cyangwa se ubutumwa yoherereje perezida wa Tanzania nabwo ni ibanga rihambaye. Gusa Tanzania yahise itangaza ngo Tanzania na n'ubu iracyafata Kongo nk'umuturanyi mwiza, ndetse ngo Tanzania ifata Kongo nk'umufatanyabikorwa babanye neza.
ati ndetse Tanzania ni igihugu cyakomeje kuba hafi leta igihugu cya Kongo mu by'umwihariko ko igihugu cya Tanzania cyohereje n'abasirikare barinda amahoro muri ya misiyo yari yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ariko bibinyujije muri SADC zangabo nyine za SADC zari ziri muri Kongo zimwe Tshisekedi yanakoreshaga nyine bakarwanya M23 muri izo ngabo harimo n'ingabo z'abatanzania murabyibuka ati Tanzania yakomeje kuba hafi Kongo ibafata n'inshuti nk'igihugu babanye neza cy'abafatanyabikorwa ndetse Tanzania yari yarohereje n'abasirikare barimo n'abaje kwicirwa muri Kongo bishwe na M23 ukibaza uti n'ubuhe butumwa nanone Tshisekedi bwagizwe ibanga yari yohereje perezida wa Tanzania nanone avuye kwa Ntuza kwa Sebarundi ndetse saho gusa yagarukiye uyu mugore minisitiri w'ububanyi n'amahanga abo bose ibyo bihugu birimaze gukubwira ni ibihugu n'ubundi byagiye bifasha Tshisekedi mu rugamba yari ari kurwana na M23 nubwo batsinzwe none Tshisekedi yongeye kubiyegereza amaze kuva muri Tanzania uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi Kayikwamba Wagner amaze gushyikiriza ubwo butumwa n'ubundi Samia Suluhu yahise noneho yongera yerekeza no muri South Africa n'ubundi cya gihugu nanone nacyo cyari gifatanije na Kongo byose murabizi uko byagendaga nacyo bahise bongera bajya kukireba ubu tuvugana uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kayikwamba Wagner ari muri South Africa aho yagiye n'ubundi ajyanye ubutumwa bwihariye kubushyira uyu perezida n'ubundi wa South Africa no kuganira ariko yanagaragaye ku mateleviziyo menshi ari gushimira avuga ko Kongo rwose izahoza ku mutima ibitambo byatanzwe n'abasirikare ba South Africa bapfiriye muri misiyo baje gutabara ndetse Kongo ibiha agaciro cyane abasirikare ba South Africa bishwe na M23 yagaragaye ari gushima avuga ko Kongo rwose ibihuza ku mutima kuba abasirikare ba South Africa barapfiriye hariya abantu bose bagahita bavuga ati hari amakuru nyine ari kugaragaza ko ngo ari ububirigi bubiri inyuma bwavuze buti bukabwira Kongo ati mwebwe turabashyigikiye inkunga yose icyo bizasaba cyose mwebwe Kongo mwongere mukore kuri ba bantu n'ubundi mwari mufatanije ubwo mwarwanyaga M23 nubwo yabatsinze none natwe twifatiremo tumanuke nkuko bamaze kumanuka tukwereka ibintu twikorera M23 tuyambure hari ahantu hose ngo akaba ariyo mpamvu Tshisekedi yatumye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kugira ngo yongere ahure na ba bantu bajya bamwumva cyangwa se bari baramwoherereje ingabo abo ngabo aribo nyine u Burundi akaba yagiye guhura Tanzania agahita avayo akajya no guhura none na minisitiri cyangwa se na perezida wa South Africa. I would like to reiterate my sincere thanks for the warm welcome to South Africa. It is always a pleasure and an honor to be back here. ngira ngo uramwumva hano bari bamaze kumuha ijambo Wagner yari amaze kugera muri South Africa ari kuganira n'abayobozi ba South Africa bashimira ko bamuhaye ikaze yahageze. It is a visit in which I emphasize our thanks and our gratitude for this solidarity and our continued feeling of indebtedness towards South Africa for the immense sacrifices made. Uramwumva mu ijambo rye n'ubundi yatangiye ashimira abanye South Africa kuba ari muri South Africa ashimira abanye South Africa kuba barafashije guverinoma ya Kongo ariko by'umwihariko n'abashimira ko bifatanije n'abaturage ba Kongo kurusha ko bifatanije na guverinoma ya Kongo bakaba hafi ndetse yakomeje abashimira avuga ati igihugu cyacu cya Kongo kizabahoramo ideni ryo kuba hari abasirikare ba South Africa batanze igitambo cy'ubuzima bwabo kugira ngo bagarure amahoro mu gihugu cyacu cya Kongo. Kayikwamba Wagner Kayikwamba Wagner minisitiri w'ububanyi n'amahanga uzwiho kubiryoza mu magambo no kuvuga neza cyane yakomeje ashimira South Africa avuga ati turashimira South Africa ku byerekeranye no kuba mwarafashe abasirikare banyu ba South Africa bakaza gusigasira ukwishyira ukizana kwa Kongo bakagerageza no kurwana ku busugire bw'igihugu cyacu cya Kongo ndetse yakomeje ashimira South Africa avuga ati South Africa by'umwihariko turayishimira yuko ari igihugu cyakomeje kubana natwe ari n'igihugu by'umwihariko gishyigikira amategeko mpuzamahanga ati atari ukubera yuko ari twebwe bashyigikiye gusa n'ubusugire bwacu ahubwo ari uko ari amategeko mpuzamahanga agomba kubahirizwa mu rwego rwo kugira ngo isi yose nk'uko twayemeranijeho ibihugu bibane mu mahoro ndetse yakomeje abwira South Africa ngo South Africa ni igihugu cyatubaye hafi tuba abafatanyabikorwa mu byerekeranye no kurinda amahoro cyangwa se kuza kudufasha mu by'urugamba atari ko se kuki bitarengaho ngaho noneho igihugu cya South Africa kikanaza tugakomeza tugakorana mu byerekeranye no kugira n'ubukungu mu byerekeranye n'ubukungu mu byerekeranye no guteza imbere n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi muri make niwumva amagambo uno mugore ari kuvugira muri South Africa noneho yagiye gusaba South Africa ko bakorana cyangwa se hari ubundi buryo bakorana bujyanye n'inyungu byeruye noneho South Africa igira ibyo ikura Kongo
na Congo igira ibyo ikura kuri South Africa. Ikiganiro kirambuye n'ibindi biganiro byose birambuye Kayikwamba yakoreye muri South Africa turaza kubigaruka, ariko reka tubanze tugaruke noneho kuri runo rugamba ruri kuba ahuvuzwa ko M23 bari kuyirasaho bihambaye cyane cyane hakoreshejwe drone z'aba Babirigi bamaze kumanuka bari muri Congo bari kurasa M23 aho yari iri kujya Walikale cyangwa se ahiri Walikale ku birindiro byayo. Nanone mu minsi yashize ngira muri nababwiye ko mbere ko twinjira kuri icyo ngicyo nari nababwiye ko hari indege yagiye igaragara izenguruka iva mu Bubiligi yagurutse mu Bubiligi ikajya muri Congo ahitwa Kindu ikajya Kinshasa ikajya Burundi ikasubira mu Bubiligi ikagaruka i Burundi na Kinshasa, byose twarabibonye. Nibwo byakomeje gusakuzwa bivuga ko ngo hari abasirikare n'ibitwaro byinshi by'Ababiligi byamaze kugera muri Congo bije kugira ngo bafatanye na Congo kurwanya M23. Icyo kibazo ubwo bakibazaga Maxime Prévost mwabonye wakomeje kugaragaza ko yanga u Rwanda cyane, ni umugabo utajya unabihisha ko yifuza ko u Rwanda rwafatirwa ibihano byose biba ku isi, ndetse azakomeza akagerageza uko ashoboye u Rwanda rugafatirwa ibihano byose bishoboka, ntabwo ajya abihisha cyangwa bice ku ruhande, arabigaragaza buri munsi. Uyu mugabo ntabwo yigeze ahakana ko atari abasirikare boherejwe muri Congo b'Ababiligi, ariko yavuze ko ibyo bavuga ko ari abasirikare mu 500 ngo bagiye gufasha kurwanya M23, yavuze ko atari byo, ariko avuga ko hari abasirikare bake bagiye mu butumwa bwo kugira ngo bakenya ngo niba bagera batagera no ku 10 ngo bagiye gufatanya mu rwego rwo kugira ngo barebe ko hari ubufasha bwajya bugera kuri Congo, ariko ngo badafite naho bihuriye n'intambara. Ariko nigeze ahakana ko nta ndege zavuye mu Bubiligi zerekeza muri Congo, ntabwo yigeze ahakana ko nta musirikare w'Ububiligi uri muri Congo, ahubwo we yagerageje kubihosha bigira bake, ariko ni amakuru atari ivumbi adasubirwaho ko Ababiligi bari muri Congo n'amadrone ahambaye cyane, ndetse uyu munota byatangiye kugaragara ko batangiye kuzonga M23 kuko ngo indege ya M23 yarashwe, ikibuga cy'indege cyarashwe. Reba zino populisite ze twinjira noneho ku rugamba riri kubera Walikale. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu n'imigabo bikorera mu mujyi wa Hamagare kuri 07 Munsi w'ejo nibwo inkuru zari zatangiye kuvuga ko muri Walikale hari gutegurwa urugamba ruhambaye cyane, ngira ngo twari twabiganiriyeho tuvuga ko ku kibuga cy'indege kiri muri Walikale bita Kigoma indege ya M23 ziri kugenda zimena abasirikare benshi ba M23 ngo n'abandi bari guturuka hasi baturuka muri za Goma binjira muri Walikale mu rwego rwo kugira ngo bitegure. Asanzwe yavugwaga ko igiye guhuza abasirikare ba Congo bafatanije n'abasirikare b'u Burundi, by'umwihariko noneho kuri iyi nshuro harimo n'abasirikare b'Ababiligi. Twarabivuze ko abasirikare b'Ubabiligi bagera hafi kuri 500 tuvugana bari muri Congo, by'umwihariko n'abasirikare ngo bitsobera cyane b'abahanga mu gukoresha zino drone cyangwa se kuzurwanisha zino drone, ndetse ngo bari bazanye n'ibifaru byinshi byo kugira ngo M23 bayikubite bayamburiga ahantu hose yafashe bayice mu ndugo, niyo gahunda bari bafite. Ngira ngo urabizi urugamba rw'iyi minsi yo hajemo ibintu by'amadrone, drone ikora ibitendo byinshi ku rugamba. Abaturage batuye hariya uhera ku munsi w'ejo bavugaga ko babona ko urugamba ruri kwitegurwa ruhambaye cyane, yaba ku ruhande rwa M23 bitewe n'ubwinshi bw'abasirikare iri kugenda irunda muri Walikale centre, aho bakomeje gushyira ibirindiro byabo hari hafi y'ikibuga cy'indege cya Kigoma, ndetse ubona ko ngo na FARDC igisirikare cya Congo n'abari abagenzi bacyo gufatanije n'abo basirikare b'Ububiligi turi buze kugeraho icyo Ububiligi bwabivuzeho, nabo bari bakomeje imyiteguro ihambaye cyane. Uyu munsi rero amakuru n'amavideo byakomeje kugenda bigaragazwa n'abari muri kano gace ka Walikale, n'amashusho yagaragaye agaragaza ibibuga by'ikino kibuga cy'indege cya Kigoma. Ejo M23 yari iri gukoresha indege ya M23 izana abasirikare ku bwinshi ba M23 kugira ngo baze barwane. Bivuga ko kuri icyo kibuga cy'indege cya Kigoma uyu munsi ngo drone zaje zikaharasagura ibisasu mu rwego rwo kugira ngo M23 ahantu yari iri kuza guparika, ahantu yari iri kuzana isiga abasirikare bahangize iburi kibuga cy'indege cyo gukomeza imanuriraho abasirikare, ndetse by'umwihariko n'ibindi bikoresho n'ubundi bufasha bakeneye. Bivugwa ko ngo drone zitwawe n'Ababiligi cyangwa se ziri gukoreshwa n'Ababiligi bafatanije na FARDC baje bakarasa kino kibuga cya Kigoma bakacyangiza, ndetse ngo biranavugwa ko indege yakoreshwaga na M23 ya gisirikare yari iri kuzana abasirikare nayo iyo ndege ngo yarashwe. Ayo n'amafoto yagiye afatwa n'udutelefone n'amajwi y'abatuye muri Walikale babitangaje bavuga ngo indege ya M23 irarashwe
iyo ngiyo yari iri gukomeza n'abasirikare ngo ndetse irasiwe hano muri Walikale. Bivuze ngo urugamba rushobora kuba rumaze guhindura ishusho, by'umwihariko cyane cyane kuko ababirigi bamanutse ku bwinshi biteguye ndetse bazanye n'igikoresho gihambaye cyane, by'umwihariko gufatanya n'u Burundi, gukomeza gufatanya n'abandi bose bafatanije. Ubona ko ngo urugamba rugiye kuba muri Walikale rushobora kuba ari urugamba rudasanzwe. Ni mu gihe ngo bivugwa ko ngo igisirikare cya Kongo bafatanije umupango bariho n'abarundi bose ndetse n'abo babirigi ngo no gukura M23 hose yafashe. Makuru y'abari Walikale rero ngo nuko amasasu cyangwa se intambara yatangiye kuza mu buryo budasanzwe. Nta ruhande rwa M23 rurabyemeza ngo ruvuge ngo indege yacu uko yarashwe, ariko abatuye hariya muri Walikale bo bakomeje kuvuga ati iyo ndege yarashwe, ikibuga cy'indege cyo kuba cyarashwe n'amashusho arahari M23 yari iri gukoresha. Ubwo nibumara kugira icyo bivugaho turaza kubivuga. Nanone cyane ikindi gitangaje nuko ku munsi w'ejo, ariko nitangazo barikuye ku munsi w'ejo ariko ryageze hanze, nitangazo rigaragara ko ryanditswe ku munsi w'ejo ariko twebwe rimaze kugera hanze, nibwo rigaragariye isi muri kano kanya, rihageze ku itariki zigaragaza ko ryasohotse ejo, ryanditswe ejo ariko uyu munsi nibwo rigiye hanze. Nitangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo. Biravuga ko igisirikare cya Kongo kiri kurasa kuri 23 barashe ikibuga cy'indege. Hari n'amakuru avuga ko bafatanije n'ababirigi barashe indege ya M23 ariko bitaremezwa, turi buze kugaruka y'icyo ngicyo cyo. Ariko leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo kimaze gusohora itangazo rivuga ko ahubwo ryo riri guhemukirwa, ndetse ritangazo noneho rivuguruza iryo bari basohoye mu minsi ishize. Ku itariki 22 ndagira ngo dusome rino tangazo ukuntu rivuga. Nitangazo risohoye n'igisirikare cya leta ya Kongo kiravuga ngo bitandukanye n'ibyo bo ubwabo bari bitangarije ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu, bavuga ko bagiye guhagarika urugamba ndetse bakanarekura Walikale bagasubira inyuma. Hano bavugaga M23 ngo yari yavuze ko igiye kurekura ahantu yari yarafashe bagasubira inyuma. Niko itangazo rya M23 ryari ryasohotse rivuga, nibyo bari kuvuga hano. Atariko ibyo babirenzeho ngo bafatanije n'ingabo z'u Rwanda ndetse na M23. Uri kumva icyo kintu, ariko bongeye kugaruka. Hari hashize iminsi leta yo Kongo itongera kuvuga ko abasirikare b'u Rwanda bitewe n'ahantu ibintu byari bigeze. Mbega umwuka mwiza usa nk'uhari. Hari ukuntu leta ya Kongo no mu itangazo n'ibyo bavuga, ntabwo bavugamo ingabo z'u Rwanda, bavuga M23 n'ibibazo bafitanye. Byakongera bigasa nk'ibisubiye rudubi, itangazo rikahita rigarukamo ingabo z'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda. Kugira wenda dukomeze ritangazo mbikwibutse neza, ubwo M23 yavugaga ngo turi kuye Walikale tubaye dusubiye inyuma kugira ngo tuyoboke inzira y'amahoro, tujye mu biganiro turebe ko twakemura bino bibazo. Icyo gihe igisirikare cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yagiye kuri televiziyo y'igihugu atanga itangazo asaba abasirikare ba Kongo nabo kudakomeza kwataka M23, agaragaza ko M23 yakoze igikorwa cyiza, bayishimira. Bavuga M23 wumva nta hantu na hamwe bavuga igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda. Iyo bameranye neza ntabwo bavuga ingabo z'u Rwanda. Ariko ubu ngubu M23 yongeye kugaruka muri Walikale, iri guserera noneho n'izi ngabo za Kongo mu itangazo nk'ibisanzwe. U Rwanda ruza imbere ahubwo noneho ya M23 bahita barugaruramo. Niyo mpamvu hano mu itangazo turi kubona mu Rwanda bavuga ati niho twari tugeze, ngo ingabo z'u Rwanda ndetse na M23 ngo bakomeje kugaba ibitero cyangwa se no kongera kugaruka muri Walikale, bazana n'ibikoresho n'intwaro ziyambaye zo kugira ngo batake FARDC. Tisi muri Walikale gusa kandi bari kutwatakira, ati kuko no muri Kivu y'Amajyaruguru ibirindiro byacu n'abasirikare ba Kongo byarashweho na M23 bafatanije n'u Rwanda, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo naho baratwatatse baturasheho. Ati by'umwihariko n'ahitwa Buronge muri teritwari ya Walungu, ndetse no mu misozi ya Minembwe ahitwa muri teritwari ya Fizi naho ibirindiro byacu byarashweho n'igisirikare cy'u Rwanda ngo gifatanije na M23. Itangazo rikomeza rivuga ngo igisirikare cya Kongo kiramagana bino bikorwa bikomeje gukorwa bimeze nk'ibiri guhungabanya bikanasubiza inyuma amahoro yari ameze nk'agiye kugerwaho cyangwa se agahenge k'amahoro kari kagiye kugerwaho mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byari byemejwe n'imiryango mpuzamahanga. Bivuze ngo noneho leta ya Kongo iri kugaragaza, mbega ni itangazo igisirikare cya Kongo noneho cyasohoye kigaragaza ko cyo kirengana ari M23 yabatatse, kandi bo bari bemeye gusubira inyuma, bari bemeye ko amahoro agiye kubaho, mu gihe twebwe twari twabibonye ko M23 na leta ya Kongo yari yabitangaje ko M23 yarekuye Walikale, ahubwo abasirikare ba Kongo akaba aribo bayishotora bakayirasa. None iri tangazo rimeze ni nk'iryo kuyobya imiryango mpuzamahanga ko M23
ariyo noneho n'ingabo z'u Rwanda babarasheho ku birindiro byinshi bigiye bitandukanye ku buryo ibyo byose nabo bari gukora mbega bishobora kugaruka n'ubundi byose bishyirwa kuri 23 kariyo yarenze kuri ka gahenge y'amasezerano yari yemeye kuvuga ngo tubaye dusubiye inyuma turekuye Walikale kuko bari bayirekuye ariko ngo bayigarukamo kuko barashweho. Ariko uyu munsi leta yo Kongo iri kugaragaza ko itigeze irasa kuri 23 ahubwo 23 n'abasirikare bo mu Rwanda aribo batatse igisirikare cya Kongo n'ibirindiro byabo, bakaba ngo babyamaganye banamenyesha imiryango mpuzamahanga. Bakomeje bavuga ati igisirikare cya Kongo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twebwe dukomeje rwose kugaragaza ko inzira y'amahoro ariyo dushyize imbere, ndetse banasaba M23 ko ishyira mu bikorwa ibyo yari yemeye ikahita isohoka muri Walikale igasubira inyuma n'abasirikare bayo. Ndetse bakomeza banavuga ngo gusanga igisirikare cya Kongo n'ubundi kiryamiye amajanja cyangwa se nacyo kiri gushyira uburyo bw'ubwirinzi mu gihe ibi bikorwa biri gukorwa ngo n'abasirikare b'u Rwanda bafatanije na M23 nabo ngo bagomba kwirwanaho cyangwa se bagomba kwita basubiza uburyo bwihuse kugira ngo babashe kuba bakura umwanzi mu nzira. Mbega ni ukuvuga ngo muri Walikale amakuru ari kuvayo aravuga ko intambara iri kuba, ariko iri tangazo mbega rya leta ya Kongo riko kugaragaza ko icyaba icyo ari cyo cyose n'iki byose byatewe niyo M23 ndetse ifatanije